Igihe kirekire bigaragara neza ko hari intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana ingabo za leta ya Kongo FARDC ziri gutegura igitero gikomeye cyane muri Minembwe, aho biri kuvuga neza ko bagiye guhangana kandi bakarwana mu buryo bweruye bugaragarira buri umwe wese. Si ibyo gusa kandi leta ya Kongo ikomeje gutegura ibishoboka byose kugira ngo isebye igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga neza ko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yari yateguye umugambi wo gusebya Perezida w'igihugu cy'u Rwanda mu nama mpuzamahanga, gusa biza kurangira bidakunze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi nanone akomeje kumvikana inkuru z'uko abanyamurenge bakomeje kwicwa bakicirwa muri iki gihugu, bimwe mu bintu biteye ubwoba kandi ibintu turi buze kugarukaho mu kanya. Biravugwa neza ko hari ibitero bikomeye bigiye kugabwa muri Minembwe, bigabwe na FARDC bari kurwana M23. Ni mu gihe kandi M23 iri gushinza umutwe wa Human Rights gukorera leta ya Kongo. Kimwe mu bintu byakomeje kugarukaho n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Tuza no kunyarukira mu makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati, aho turizo kugaruka ku makuru ari kuvugwa na Perezida Donald Trump avuga neza ko aho bigeze amaze kurambirwa Irani. Ibi nanone turaza kubigarukaho. Tuza no kugaruka ku makuru ari kuvuga ku buzima, avuga neza ko byaba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange, icyorezo cya Ebola cyongeye kugaruka kikaba kimaze guhitana abantu barenga 50 bose. Turagaruka byinshi ku bikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tunavuga byinshi ku bigendanye n'ibiri kuba hirya no hino ku isi hatandukanye. Nimuze gucikwa n'aya makuru, turacyari kuri Aki Empire TV, tugiye kugaruka byinshi kuri kuvuga kuri uyu ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026. Niba aribwo bwa mbere tugira hano, nuva dukanze subscribe, like, comment and share kugira tugaruke ku makuru ari kuvugwa hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku isi hagiye hatandukanye. Turi mu bihe aho intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari intambara ikomeje kwiyongera umunsi ku munsi, w'ejo no ku bukeye. Umunsi ku munsi agenda arushaho kugaragaza ibimenyetso by'uko iyi ntambara itazigera igabanuka, ahubwo iri bwongere kwiyongera uko bwije ndetse yewe nuko bukeye. Iyi ntambara kandi ni zimwe mu ntambara zikomeye zishobora kuba zigiye kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye, zikaba ari n'intambara kandi ishobora kuba zigiye kuzamuka byaba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku zindi mpande zitandukanye. Akaba ari intambara ishobora kuzatuma Kongo yose muri rusange yisanga mu kaga, inyuma y'uko igihugu cya Kongo cyangwa abarwanyi ba Kongo aribo FARDC bakomeje kugaba ibitero bitandukanye mu mijyi imwe n'imwe. Bakaba bari gutegura indege za kirimbuzi za kajugujugu n'izindi ndege zikomeye cyane. Zino ndege kandi zikaba indege ziri gukoreshwa kugira ngo barwane kandi barwane na Kongo mu buryo bugaragarira buri umwe wese. Izi ndege akaba arimo indege biri kuvuga neza ko ari za kajugujugu ziteguye kurwana cyangwa ziteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo barwane mu buryo bugaragarira buri umwe wese. Nubwo ibyo byose bikomeje kuba muri Minembwe, hakomeje kuvugwa neza ko hagiye kugabwa igitero, kandi igitero gikomeye cyane, kikaba ari igitero gishobora kuba kiri buze gutuma ubuzima bw'abanyekongo bose buri buze kwisanga mu kaga. Abandi bakavuga neza ko ibi byose bikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ikintu gikomeye kandi ari ikintu gishobora kuzatuma Kongo yose muri rusange yisanga mu kaga. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri kuvugwa neza ko abanyamurenge bakomeje kwicwa, ni mu gihe kandi M23 ikomeza gushinza leta ya Kongo gukomeza kwica abanyamurenge mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi bigaragaza neza ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari intambara itazigera irangira, ahubwo ari intambara igiye kuzaba intambara yo mu karere k'ibiyaga bigari, cyane ko ibihugu nk'u Rwanda n'ibindi bihugu byamaze kwinjira muri iyi ntambara mu buryo bugaragarira buri umwe wese. Ibi ngibi bitaza kubibabwiraho na nyuma y'uko Perezida Paul Kagame avuye mu gihugu cya Tanzania, hateganyije urugendo cyangwa uruzinduko rukomeye rwa Madamu Samia Suluhu Hassan, Perezida w'igihugu cya Tanzania, azagira mu gihugu cy'u Rwanda. Ese uru ruzinduko ruzarugamije iki? Ni cyo kintu gikomeye Perezida Paul Kagame ari gupanga na Madamu Samia Suluhu Hassan, madamu uyoboye kino gihugu cya Tanzania. Bikavugwa neza ko ari umwe mu bagore b'ibitangaza bayoboye igihugu, kandi bikavugwa neza ko ari umwe mu bagore bashobora kuba bashaka kuzana iterambere rya Afurika nk'uko bikomeza kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Madamu Samia Suluhu Hassan ni mu bagore b'ibitangaza kandi badasanzwe bari hirya no hino ku isi. Ikaba umwe mu bagore bayoboye igihugu cya Tanzania igihe kirekire. Bikuvugwa neza ko ari umubano wihariye afitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mubano kandi akaba ari umwe mu mubano ukomeye cyane hagati ye n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi bikaba bitari
kugarukaho na Kongo cyane, benshi bakomeza kuvuga bati n'ubundi ubwo Kongo iri gushaka gukomeza guhana ndetse no guhindura amateka y'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa Kongo nayo ikavuga ko Tanzania n'u Rwanda bakomeje kwigambanira mu buryo bugendanye no kugira inzinduko zitandukanye, harimo nuko Madame Samia Suluhu Hassan yitegura kuza mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi iri imbere. Nubwo ibi bikomeje kuvuga gutya, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na n'ubu narahagarara avuga neza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gusenya igihugu cye, iba akabivuga ashize amanga agira ati aho nzafatira abanyarwanda hose njye nabo tuzarwana, aho nzabafatira kandi hose njye nabo tuzagaragaza abo turi bo, bitewe n'uko ibyo bakomeje gukora n'ibintu biri aho ngaho kandi n'ibintu bidakomeye. Ati abanyarwanda ni bamwe mu bantu bakomeye kandi bashobora kuzatuma isi yose yisanga mu kaga. Madame Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ategura gusebya igihugu cy'u Rwanda ahantu hose hatandukanye, nubwo ari ibintu bitajya bimuhira, byaba ku ruhande rwa politiki ndetse no ku ruhande rw'imiyoborere, nyamara bavuga neza ko yiteguye kuzakora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rwisange ahantu habi. Si ibyo gusa rero, reka tugaruke muri kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati, aho bivuga neza ko Perezida Donald Trump avuga neza ko amaze kurambirwa imikino ya Iran, nyuma yuko Iran yanze gutsindwa ndetse no gutsinda, nyuma yuko Iran kandi yakomeje kuvuga neza ko ibyo babitegura gukora ari ugukora ibishoboka byose kugira ngo bahangane kandi barwane neza, ngo uzatsindwa niwe uzamanika amaboko mu burasirazuba bwo hagati. Ibi ni amagambo akomeje kuvugwa nyuma yuko yatanzwe iminsi y'agahenge, akaba ari iminsi idakomeye kandi akaba ari n'iminsi benshi bakomeza kuvuga neza ko ari iminsi izakomera cyane, byaba ku ruhande rwa Kongo no kuzindi impande zitandukanye. Madamu benshi mu bakomeza kuvugwa neza ko kino gihugu cya Kongo ari kimwe mu bihugu by'ibihangange kandi bikomeye, bavuga neza ko perezida w'igihugu cya Kongo ari we perezida ukomeye cyane, ari we Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, navuga neza ku bijyanye n'iyi ntambara, mu gihe kandi Perezida Donald Trump avuga neza ko niba igihugu cya Iran cyaranze kuva ku izima bazakora ibishoboka byose maze kikava ku izima. Iran nayo ivuga neza ko ititeguye guhangana kandi ko yiteguye guhangana Israel uko byagenda ko ariko kose, ko imbaraga zarizo zose bazakoresha nabo bazazikoresha kugira ngo bahangane. Nuko bimeze mu burasirazuba bwo hagati, ni mu gihe kandi muri Kongo hakomeje kugaragara intambara iteye ubwoba. Iyi ntambara iri kugaragara muri Kongo ni intambara idasanzwe, akaba no kongera kugaragara icyorezo cya Ebola, kimwe mu byorezo bikomeye bishobora kuzatuma Kongo yose muri rusange yisanga mu kaga. Mwakoze cyane kubana nanjye, njye twabanye ni Akiro Kanyamibwe uyu munsi. Reka tuzaze kubana no mu yandi makuru atandukanye, aho tuze kugaruka kuri byinshi biri kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no hirya no hino ku isi hatandukanye. Babwire ni amakuru yacu nakagaruka, kandi ibikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati namwe mu makuru akomeye cyane, kandi amakuru azakomeza kugarukaho n'abantu benshi hirya no hino ku isi. Mwakoze cyane kubana nanjye, reka tuze kubana no mu yandi makuru ya mukanya kugira ngo tuze kwibanda ku ngingo z'ingenzi zitandukanye, aho tuze kugaruka kuri byinshi biri kuvuga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no hirya no hino ku isi hatandukanye.